بەڵێ بینەرانی هێژە دەربارەی داگیرکاریەکانی تورکیا دۆسیەکمان ئامادە کردووە پاشان بێکەس بەرواری نووسەر و ئاکادمیسیەن لەم بەرنامەیەدا بەشداری دەکات و زیاتر دۆخی ئەو ناوچەمان بۆ دەخاتە ڕۆ پیلانەکانی تورکیا بە تایبەت لەسەر و دەڤەرە وەک خەڵکی کێو دەڤەرە زیاتر ئەو بابەتەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە بەردەوام دەبین لە بەرنامەی ڕاڤە. بەڵێ بینەرانی هێژە دۆسیەکمان پێکەوە بینی لە ئیستودیۆ بەڕێز بێکەس بەرواری لەگەڵ ئێمەدایە جارێتر بەخێر بێن بۆ بەرنامەی ڕاڤە. بەڕێز بەرواری ئێمە دەستپێک پرسیارێکی و ساراستەی بەڕێستان بکەین ئێوە خەڵکی دەڤەری دهۆک و بەروارین نەها چ لەوێ دەڤەرە دەگوزارێ هەنێک بەحسی وێ دەڤەرەمان بۆ بکەن دەبێژن هاتیێتە داگیرکردن گەلێک دیمەن دێتە نیشاندان هون وەکو ئاگدار بن لەوێ دەڤەر خەڵکی و دەڤەرەنە هەنێک زێدەتر بۆ ئێمە زەلال بکەیت چ دەگوزارێ لەوێدا. سوپاس بۆ تەلڤیزیۆنە هەوا بۆ بینەرێتەوە سەڵاو و ڕێز بۆ هەمی بەرخودێرە هەمی ئەو کەسێت و بەرگیریش ئازادی و خاک و گەلە کوردستانت کەن و سڵاو بووان مالبات و سەرخوشێڵوان کەنەوێت کەس و کارتوان شەهید بووین و بریندار بووین ڕاستین و کە ڕەوش گەلک ڕەوشەکە خراپە و هێزن تورکی وێجارێ ینی سنووری زاخو حتا گوتگیتە دەڤەرە بەروەری بالا نزیکی دەشتانێ و سەر سنووری باکوور و شلای دیژیکی شلای ئامێدی و حتا کوشێلا دزێ و دەرەلوکێ و دەڤەرە سۆرانژی سێ دەڤەرێت کردینە ئارمانجە سەرەکی وەکتێ دەزانین نزیکی 1250 سەرباز و 300 دەبابە و حتا کونوکە 380 هێرشên ئەسمانیەت ئەنجام داین. تف ساڵە دا ینی 2024 دا 12 هاوڵاتی شەهید بوون دوژێ یەک شەهید بوو بوونە 13 هاوڵاتی 11 بریندار و چەندین گونجیەت هاتینە چولکردن یەک شوانە ئەو گوندی ئەز بخۆژێ تێم نەهاتیە چولکردن ئەڤروکەژی خەلکی گوندی ینی پەیام بەڵافکردن گوت ئەم گوندێت خۆ چول ناکەین بەس گشتی نە گوندیەت هاتینە چولکردن نزیکی 182 مالبات هاتینە دەرەخستنش گوندێتوان نمونه ینی میسکا دەرگەلێ و تیشەمبیکە و چەند گوندێت بەرواری باڵەنە بەرواری بالا بەڵێ ئەو گوندێت هاتینە ئەویدیکردن چولکردن و هەندێک خاندێت هاتینە تەقاندن دەبێژن کو ئەوە بارەگایەت پەکێکێنە بەس ئەوە خەڵکی سیڤیل ینی خەڵکی وێ دەبێت هەمی زانن کو ئەوە مالێت هاوڵاتیانە وێ جارێژی هەمی جارێندی جودایە ینی چونکە وێ جارێ یەک بەرێدا هێرشتکردن هێرشێت وەختی بوون بوو سەر هەندێک خاڵە هەندێک جهێت دیارکردیە سەر سنووری وێجارش 5 کیلومتر 10 کیلومتر دەڕباز بن حتا و گەشتە نزیکی 35 حتا 40 کیلومتر و وێجارێ گەلک بارەگایژی نزیکی 71 بارەگان کێل دەڤەر هەین دەڤەرە بەرواری بالا و ئامێدی منطقە ئامێدیە و زاخو و حتا گیتە منطقە سۆران وێجارێ زاڵگەها دەینن و پرسیارش کەلکیتکەن و ناسنامەش کەلکی وەرگێرن بارەگایەت سەربازی درستتکەن بەرێدا هەندێک بارەگایەت وەختی یەک چاودێری چێتکردن و پشتی کووا و هێرش یانژی ئەو کاری سەربازی کەڵاس بوون دەرکەتن چەند بارەگایەکێت بنە جەه بوون نوکە نزیک 110 بارەگایەت هەین و هێرشی زانی 2024 gelek hêriş yet esmanî û yet zemînî jî ketkirin. Evê carê yanî hêrişewan amaja hindê detin ku divê bimînin, divê dagîr bikin, ne ku hêrişeka serbaziya wextî ye. û berxwedan jî heye, yanî li gor ew kesê ku xelkê deverine hem gel piştevaniya Supaya Tirkiye naketin, hem jî gerîla bergiriyê xak welatê dikin. Belê. Berêj berwarî wan deveranê kêwe behs kirin ke hatiyete dagîrkirin. بەری لە بن کۆنتڕۆڵێکی دابوو. زێرەتر شێبێژی ئەو دەڤەر هەمی ینی سێوێدی بوون یەک هەندێک خاڵەتەن یەت سەربازیە سەرەکی دەستی تورکیەدا بوون بەشێدی دەستی پارتی دیموکراتی کوردستاندا وە کێزی سەربازی و سیاسی و یەدیژێک دەستی پەکێکێ یانجی گەریلادا بوون گەریلایەت هەپەگێ دەڤەرێت چیایی زێرەتر شێبێژی ژێر کۆنتڕۆڵە پەکێکێدا بوون ناو گوندادا و دەڤەرێت گشتیت دەستێ Parti Demokratik Kurdistan û partiyên dijî siyasî li wê de hene bes wek hêza serbazî Parti Demokratik Kurdistan û deverên hindek deverên diyarkirî yanî senterê Bamarnêye kanî masê hindek cêt hene berê de çend bingekê serbazî li Bamarnê bingkê serbaziyê
يسنوردار هون يعني نشيم در كابن هيرشاب كان إلا وقت كو سوباش نف تركيا هاتا باشوري اوان بنجاه هري أبديت كر هري سوباي تركيت كر بس نكاب شوي جشتي يعني سر شقام وسر جاده ولنا بجارة دا الدورة آمدی حتی گذر لوکی شلات زه دبر برواری آجیش با توفا حتی گذ گهیت دماهی که دبر برواری سرزری یه بلا بسپا. او نوچانه چونه لبواری استراتژیک و بوده هاگ و منطقانی زاخو چه گرینگی کی هست جیالوی که آخاکی کردستانه جیالوی گندواری تیده چه استراتژیکی کی هست؟ بله اف دبر با کور کردستان و باشور کردستان پیک وگیردن دبر دا یعنی بری سرهلدانا گله باشور اف دبر هندک جارا دستی پشمرگی دا بون تمامتی اف دبرت کنو که برواری بالات که بنالای برنزارید بجنه دستی پشمرگی دا بون دبر دی هندجا دستی پشمرگی دا هندج رژیم عراقه نکب تمامتی ترکیه حال دادن کوان چیه زنجیره چیه اتنا برای باکور باشور دا کنترل بکتن آرمانجا سرکی کنترل کردن چیه متینه و رگرتن چیه گاره و پشت اینگه به هنگاودی الدوره آمیدیه و الدوره برواری بالا یعنی برواری جری لبره آرمانجا نوازیده تر کو گاره کنترل بکن یعنی الدیف دیتنا من سه آرمانجا سرکی یک کنترل کردن سنوری باکور کردستانه دو کنترل کردن زنجیره چیه متین سه کنترل کردن گاره و هندی روش بروجی زیادتر نزدیکی باجر رو گنداد بن. بنیرین تشخص دولتی ترکیه لوان آرمانجانی دکاره بچه پیش. هر وسا او باسی برتکی گل کرن گل لویتشت ناراحته هلویستیان هیا. لی هن به پلان چواده بینن بروجانی دن. بله. گشتی یعنی او دور همی او دورت کو ام بحث کن او دور بنیاد بردا شورشا کردیل باشوری کردستان حتی کو پارتیت کردستان جهنده کلوری هبون او دور خلکوی دور پرانیان او نوید نف شورشا کردی دامازم بین او نوید نف شر و ظلم و زوریا رژیم صدامی دیدی او نوید گندت وان چند جاره هاتینا چول کردن و شر و انفال الویده چه بین نکه وکی انفال کنی الویده چه بیتن بس سر هندی جرا گل همی دم خودان حالویز بیا چون تشتکی کناه تفشارتن اگر گل پشتوان وان هزانه با وشارید کن او هز نشیان الویده بین هر دم گل درجوان هزار راستیتن او هز نشن چه هز بن الویده نشن خراجرن برای درجه مع عراق یعنی توی سردمی داشته که پیشکفتی هبو هزار زور هبو او دور حول دکو بخدجر کنترل خو بس حتی سال 88 نشه و بخدجر کنترل خو چون گل همین دم قدان حلوست بیا بله برز برواری پرسه که اوسا نها رکفتنی لنیوان حکومتی عراقی هی رکفتنی لنیوان پارتی دموکرات و ترکیه هی بو او ایرشان او ایرشا هر دچی و مزنتر دبی لی همبری او ایرشا هنیک بخمی هی لعالیین سیاسی ده هون چوالی دنیرن اگر بی ایرشا نیت آستان کرن روزانی دی به چه رنگی به حکومتی هرم یعنی ام ببیجین بدنگا وکیدن پارتی دموکراتی کردستان لحکومتی عراقی دا دبیجه وزیری در و دبیجه دولتی ترکیه بود داگیرکاری نهاتی تباشوری کردستان سرکی فراکسیونی پارتی ایرو بلاف کرد دبیجه ترکیه جبو داگیرکاری نهاتیه نهات تجی خلقی وی دوری دبیجه داگیرکاریه آیا اون داگیرکاریه؟ بله براستی یعنی پلانه یعنی شمیش ده هی و ترکیه دست پیکا 100 ساله بوری دا پلان هبو کو باشوری کردستان داگیر بکت و بشکش ترکیه زانیدن و اف پلانه هر سال بو سالت تجربه جی کردن تشتی کن سال 1991 که حتی کنو که گلک جره هرش سربازی چه بون میناک سال 1994 حتی 95 45,000 سرباز اینان و بصدان تانک اینان و جاره 1205 سربازی اینان نزدیک 300 تانک اینان و تکنولوژی گلک و پیشکفتی اینای بس همین پلان سازی بوهاتیه کردن اوا کو سردان اردوغانی دا پیمان نابرا حکمت عراق و هرما کردستان و ترکیه دهاتینا امضا کردن حتی که هند دولت عربی جی قطر و اود باش دارن چکه پروژه که هید بجنه پروژه گشت پیدان عراق نزدیک 17 میلیارد دلارن ابدیوی خرجیوی پلان اوا کو مینای بصره ولات الخليج يعني ولات الكويت وامارات السعوديه وان دولات وغيرهن و بيرك عراق وتركيا بيجي وغيرهن واوروبا وغيرهن
جبوكو گشپدانا آبوری و چیکرنا هزاران کیلومتر ریکایت شمن دفرانی ترنا و ریکت نورمال جبو گشپدانا آبوری و گریدانا روشالات اینا و راست یعنی آنجی بجین آسیا بگشتی بترکیا و ترکیا و اروپا و پیمانک یعنی هاتی امضا کردن و چندین خالن او خالد هاتین آشکارا کردن و 17 میلیارد دلار دیلیچن جبر هند ناف حکمت عراق ده و هرمان کردستان جدا کمیته آسایش تاتنا پکینان بهاری کاریه بس حتی کنه که حکمت عراق الدیف او جدارت کو ام بيت حسين حكمة عراق نقول يا تركيا ام شريكين ام بشكدار من شري دول قال هوا دجهزن كردي قال لك بطرس نزكي في بابات بن چونك الظانن كو اگر هيزت عراق بهنا كردستان دي دجمناتيه كو ندرس بدنا بين قال كردستان وقالن عرب تايبجي سنيه وشيعه قال لك كيشيتين هر وصاجي كريم كردستان ببوره هرم كردستان تایبجی اگر هم بجین او دبر کو شر له جیر د سالاداری پارتی دموکراتی کردستان ده از قتل و بارنینم کو پشمرگین پارتی دموکراتی کردستان شرگریلا بکن از و بارنینم گل هبیتن کو شرگریلا بکتن و از و بارنینم جی اگر حزکا پارتی سیاسی آنجا حکمت هرم هبیتن کو شیان هبن او شیانین کو شری بکن چون که الدیف او شر داعش حتی گوروکه باشه لا خفتنی خود د بجی له باورنی پارتی دموکراتی کردستان هیرشی گریلا بکه نوسا ای او ایزانی که آنیت سر گریلا او تانکو دباب وان تشتانه و چیه؟ اصل دیف باور من او او دورن کو جیر کنترل پارتی دموکراتی کردستان او هزت کو ام بجینه هزت پشمرگی کردستان تایبت او دیس دو باشن بشک جیر د سالات یکیتی جیر د سالات پارتیه بو کنترل کردن جاده انگشتی و گلک جاراجیک بدنگی بیت هاری کاری یعنی اگه تو بدنگ بیل برام برداگیر کاری بیت هاری کاری هر وقت اگه تو ریک خوش کی بوان داگیر کرد اویتیان ولاتت دا بگمان اوجی بیت هاری کاری بس کو شر راست و خول گریلا بهت کردن از الوی بارینین چه هزل باشور کردستان بشین شر گریلا بکن نوکه یعنی گل رینادا ما نما گازنده که گلک مازنش همیه هی گشتی پارتین سیاسیان باشور کردستان ابتایبت اف هزنیه و دربونمونه هالوست لیست کنی درز بوی بس هالوست وان دیاری نه برای گلی درز بوی بس پشگیریا گل نکتن تفگرا گرانا هی یعنی هالوست و دیاری نه یکیتیو پارتی که دا سالادار سرکینه خودان هزت پشمرگینه هالوست وانی باشتینه اگر بدنگ بنام حسابت کن کو برگیریش ولات منا کن بدنگی باش دربونه داگیر کاریه دا بس او شیانینن کو گلی بخنت لولوینه دا کو دجی گرل شری بکن پیوستی پالوسته که گشگیره پیوستی پی کو همین مروفک کاملا کرکراوک پارتک سیاسی خودان حافظی تایبش جیک اوت خودان هزت چقدر خدا سالات دار بله برز بیکس لداوی دال اروپا گلک برتک دست بکریه هروسا کراکسون هیاد و آماده کاری که ل ولاتین اروپا لنویان دا سوئد چند ولاتی دین خوب شاندان چه ببه گرینگی وان خوب شاندانانه بحث که اگر جی اگداری یک جمعی و هی سروان چالاکیانه دکاری پر ببه بله براستی ما چه هم داخازت کن که گل امل ولاتی یعنی الباشور کردستان و الباکور الهمی پارچت کردستان خودان حلویز بیتن یعنی بونمونه بو غزه یعنی بو سطاندنا قرآنه که تل دیار بکر میلیون کس در بینی سرجاده یعنی روش آواق پیشاندان بهت اکرد داماتش تکل ولاته کدی چه بیتن ام داخل کن گل ملهمی پارچت کردستانه خودان حلویز بیتن چه که ولاته میت داگیر کردن وقتی هم داخلش گل کن و می داخلش خلک برگریوان کن بجینن کو برگریش ولاته خوب کن دوت ام جی ام کردستانی در وی ولاتی خودان حلویز بین او جی هلوست مچانه پرین کارن دیپلماسی و که حوال زینب جی بحث کردی جمجولن دیپلماسی پیوندی درشکن گل پارت و رکراون سیاسی فشار درست کردن بسر حزب و رکراون وان والاتا هر وصل گل جیر دویت روله خوب بینید نجبر هنده ما صبح یعنی وکی میناگه که نمونه صبح کد بیت بیستی هیوی دمجمیر ایک السنتر استوکولمه ما چالاکیه که های پیشنگیا تفگر آزادی و ناوندا جواکا دموکراتیک و پاریکاری آوالات پارزن کردستانی کام دخو پیشاندانه کن بگمان اونا بیت خو پیشاندانه که اونا بیت یادماهی که چکه هندی داگیرکاری ها بیتن ویت ام همی خدان هلویز بینل در وی والاتی و چندین والات دیجی پلان سازی های که خو پیشاندانه مازن بهنه کردن و برهنگاری وی داگیرکاری بین چاوان ما فه پیزا پیشکفتی و تکنولوژیانی والات ما داگیر کن ماجیک هر واسه ما فه ام سرفبریا سرتاسری راگهینین همی رنگا برگیری بکن پرکت چکداری و پرکت خو پیشاندانه و پرکت دموکراتی و اشتیانجی
بەڵێ سپاس دەکەین بەڕێز بێکەس هەورامی بێکەس بەرواری کە لەم بەرنامەیەدا بەشداریتان کرد. زۆر سپاس بۆ نرخانەکان و بۆ ئاگاداری کۆتاییە کە ڕاتگەیان. سپاس. زۆر سوپاس سەرکەفتم بۆ گەلە کوردستانە. سپاس. بەڵێ بینەرانی هێژە دیارە لە ئاستی ئەوروپادا جیا لە وڵاتی ستۆکۆڵم لە وڵاتانی دیکە چالاکی داگیرکاریەکانی تورکیا دۆسیەکمان ئامادە کردووە پاشان بێکەس بەرواری